Nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa KIHEOTV tugacokia ngatho nĩ tondũ wa kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ na nĩgetha tũkorwo tũgĩkũmenyithia marĩa matinda makĩhanĩka na ũrĩa bũrũri wa tinda ũkĩgariũra thĩinĩ wa mũtambũrũko wa Kiheo Kabiru Thaa Imwe. Niĩ njĩtagwo Wangari wa Kimani mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Naomi wa Mathu. Tukĩambĩrĩria nĩ atĩ Minister wa Gĩthomo Julius Ogamba erĩire ũgitĩri wa kĩgeranio gĩa bũrũri gĩa KCSE no ũthiĩte na mbere na kũgacĩrithio. Arĩtio hĩndĩ ya kũhingũra maratathi ma kĩgerio gĩa physics na geography rũcinĩ rwa ũmũthĩ mwena wa Ruiru wabici-inĩ cia mũnini wa Deputy Commissioner kaunti-inĩ ya Kiambu CS Migosi augĩte atĩ rĩrĩ mĩhang'o ya kĩgerio gĩa KCSE ĩkirie gũkorwo ĩgĩtirihwo nayo mĩhang'o ya kũmaka kĩgerio kĩa grade 9 no ithiĩte na mbere. Orere kigeranio gĩa KCSE gĩtanyĩtwo gũthira kiumia gĩkĩ, CS wa Gĩthomo Julius Migos Ogambo nĩugĩte atĩ mĩbango ya kũmaka kigeranio gĩkĩ gĩa KCSE nĩ ĩrathiĩ na mbere na arũgamĩrĩri a icigo ngũrani nĩ mahetwo mawatho marũmu hĩndĩ ĩrĩa mararũgamĩrĩra mĩbango ĩyo. Akwaragia ũguo arĩ kaunti ya Kiambu hĩndĩ ya kũhingũrwo gwa kigerio gĩa geography na physics wabici-inĩ ya DCC gĩcigo mbunge kĩa Ruiru. As we enter the final 3 days, NEC has reminded center managers to reinforce operational discipline, including securing all mobile phones under lock and key, switching off Wi-Fi routers during examinations, and ensuring that candidates do not enter the rooms with any of these gadgets. These measures help to eliminate remaining vulnerabilities and ensure full compliance of our guidelines. Oho Ogambo nĩongereire na kuga atĩ thukuru cia senior secondary igakorwo ikiamũkĩra arutwo a mbere mweri wa Mũgaa tarĩki 12 mwaka ũkĩte, na atĩ arutwo arĩa marathoma gĩthomo gĩa CBE nĩ marabatara ũteithio rĩrĩa maranyitanĩra na arutwo arĩa mararũmĩrĩra gĩthomo gĩa 844. Ningĩ nĩongereire na kuga atĩ mũbango ũrĩa ũrathiĩ na mbere wa gũthuthuria nĩ ũkũhotithia thirikari gũtigĩrĩra atĩ nĩ kũrĩ na ũiguano harĩ kũgaya kwa indo iria ihũthĩragwo thukuru-inĩ ici kũndũ guothe bũrũri-inĩ. Senior schools should be ready to receive their first cohort of grade 10 learners by the 12th or from the 12th of January 2026. These learners transitioning under the competency-based education framework will require support to adapt successfully and coexist with students still undertaking the 844 curriculum in the institutions that they are joining. The ministry will continue to issue guidance to ensure a smooth transition and a stable learning environment. Nĩugĩte atĩ ministry ya gĩthomo nĩ gũtigĩrĩra kwĩna irathi na arimũ a kũigana hamwe na indo cia mũthingi ta laboratory na library. As you are aware, we've been undertaking a verification exercise of all our numbers, all our enrollments in our schools, and the purpose of that exercise is to determine the situations in all our schools, including which are the schools that have large numbers of students, so that we can plan increased infrastructure in order to ensure that they are comfortable in the working environment, that the environment that is provided is particularly suitable for the students. Na kĩng'arani atũgĩrĩtie thirikari nĩ ũndũ wa kũhũrana na thĩna wa arutwo kũingĩha makĩria thukuru-inĩ cia mũingĩ mwena wa Ruiru na kwĩrutĩra kũhe arimũ aingĩ wĩra. Kuna utaratibu, kuna fedha zimetengwa hasa kuongeza madarasa, na amesema vile vile kulingana na vile tumemwelezea pahali tuko na uchache wa walimu, amesema kuna utaratibu na amechukua data na wanaziangalia, na Ruiru ni moja ya wale watafaidika na ule utaratibu wa kupunguza msongamano hasa wa wanafunzi kwa darasa, na vile vile walimu kuwa na kazi mingi kuliko kiasi. Ngĩribotera KIHEOTV ndĩ mwena wa Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu, Ngetĩka Wambui Wang'ang'a.
Negatho wa Mbui wa Ng'ang'ani tondu wa riboti yo njithiranu kongi nakuo ni ati namba nene ya aikari a Elgeyo Marakwet matire na umenyo wa kuigana wigie murimu wa tuberculosis TB. One kuringana na afitha munene wa urigiti Jane Kiplagat thibitari-ini wa Iten county-ini yo. Kiplagat augite ati andu aingi moi murimu wa TB ni murimu wa rurira, na akiaria ari Iten Jane augite ati andu kuma icagi-ini itiganite matiamukirite githomo kiiganu kegemainie na murimu uyu. Oho augite ati aingi ni kukorwo makoragwo makigura dawa duka-ini magiciria ati ni mirimu ingi no ende mari na murimu wa TB. Gukiri uguo ni ataririe andu aingi aria mari na murimu uyu ni andu anini a gatagati ka miaka 15 nginyagia miaka 35. Ni ugite ati ni oritie aikari gukorwo makiyumiria na guthii thibitari-ini guthimwo niguo thina uyu ugakorwo umenyekete utanehiriria. Kifua kikuu inachangia wagonjwa wingi, tuseme wananchi wingi hawana hiyo knowledge kuhusu mambo ya vile TB na ambukizanwa. Mara wengine wanasema pengine na mambo ya urithi, wengine tuseme umbali ama hiyo knowledge ya kutafuta hali ya matibabu tuseme bado iko chini kulinganisha na mambo ya kifua kikuu. Wanaweza enda chemist kujitibu na kumbe hawajajua kuwa chenye wanatibu ni kifua kikuu. Wale from adolescents tuseme 15 years to 55 years hawa ndio wenye mostly wanakuwa affected, especially students wa college, high school, hawa ndio wenye wako affected sana. Mtu wowote tu ukipatikana na kukohoa, hatuwezi sema kukohoa ya muda kane. Bora tu ikuwe ni kikohozi, umekohoa tuseme siku moja, siku mbili, tatu, tembelea hospitali yeyote ya serikali. Hapo uelezane, unaweza pata kuchunguzwa zaidi, kupimwa kikohozi na unaweza patikana kuwa ni TB, ama kama si TB unatibiwa tu kulingana na vile daktari ameona kuwa uko na TB ama hauna. Na tugakihoka andu aingi ni magukorwo magikigwa ritana riu na kurumirira mawatho ma ritani. Na tugithii na mbere ni ati thina wa mai uria ukoretwo kuo kwa ihinda icigo-ini kia mbere ya rugongo icigo-ini ingi guku bururi-ini waya guthira kaimana na ni kurumirira tabarira cia mabilioni ma mbeca iria ciambikitwo. Thirikari ni igite keheri-ini kimanjika kia muigana wa ciringi bilioni 1.3 na iria ikuthika hari utambia wa mai mbere ya rugongo. Ukiri uguo aikari makorwo makiamukira mai matheru kuma demu-ini ya mbere. Oho bilioni 2 ni igukorwo ikihuthika hari utambia wa mai micini ya aikari gicigo-ini kiu na icigo iria iriganitie. Tabarira itiganite no irathie na mbere wadi-ini ya Mumiji, Karabari, tabarira-ini ya Eskiago Mumiji Water Project, na niguo gutigirira aikari icigo-ini icio mari na mai ma kuigana oro hamwe na ma kuhe mahiu mao. Sasa mkinipatia huyo Lenan wa Muthende akuwe mbunge, tushikane na Ruku, Gavana Karinda, viongozi wetu wa Embu, hata Senator Mundigi tuonaga koheria. Sasa tuende kwa rais, tutafute pesa tuwekewe lami kutoka pale Siangera pale primary school kwenda mpaka Erira, kuvuka mpaka Kase kule Mwingi North. Mbokwenda tuwekea barabara ni lami ya kuwathiria ntu betu barabara imbari ino na barabara imbari ya Gitui. So hapo Siangera kwenda Erira paka chini uko Kase uko Mwingi North. Mimi naenda kutafuta hiyo barabara ya kuunganisha Embu County na Kitui County. Niendelee siendelee? Niendelee siendelee? Lakini kuna watu wanakuja hapa kutuambia ati one time, ati tuende nyumbani hiyo barabara ipotee. Mnataka hivyo? Mnataka hiyo maneno? Waende wasiende? Mtu anaweza nunua watu ya Mbeere North. Kuna mtu anaweza nunua watu ya Mount Kenya. Kuna mtu anaweza kununua kura. Si kura ni haki ya mwananchi jameni. Si ni haki yako kuchagua ule unataka.
Huyo rafiki yangu hakuleta hata classroom moja ajajenga hapa Mbeere North, na yeye alikuwa mdosi. Ni kweli si kweli? Mlimuona hapa Mbeere North? Alitusaidia barabara moja? Kuna project ya maji alileta hapa? Mimi miaka yangu 2.5 ikiisha, kabla ya uchaguzi, kabla tuombe ile kura ya kuturudisha muhula wa pili, mimi nitakuja hapa ni hesabu zile projects nimeleta hapa tukishirikiana na viongozi wetu. Ni fire si fire, ni noma si noma. Tukiuma mbere ya rugongo tukwerekera kungi na kuria ikundi cia arimi kaunti-ini ya Isiolo ni mathurite atongoria angi na une thutha wa miaka mingi ya gukorwo na utongoria muru oro undu umwe na ungumania wa mbeca. Ithurano giki giatabanirio tariki 18 Novemba mwaka uyu, na githurano kiria kirehete ugaruruku munene hari makiria ma amemba 800 aria mari thiini wa gikundi kiu. Amemba ya makoretwo magiteta kumana na ciiraniro kwaga gukorwo igikinyanirwo kuhinyiririo o hamwe na hathara. Aria mathuritwo ni Aisha Ahmed muikariri giti, John Maithulia ariwe munini wa muikariri giti, Bakari Etan ari secretary na Mary Epuriel ariwe muigi wa kigina. Gatagati ka atongoria angi ihinda-ini o riu amemba aya ni matariirie moritu maria makoretwo namo kwa makiria ma miaka 45. Kwa majina ninaitwa Asha Ahmed Osman kutoka Isiolo Central Farmers, na lengo letu leo ya kukuja kukutana hapa, tumeita members ya Isiolo Central Farmers kutoka Etan, kutoka Chumbi, kutoka Ngaramara, kutoka Kambeju, kutoka Kulamawe. Members wametuitikia na wamekuja tukaweza kueleza vile pesa yao, mali yao imetumika na wanaume wawili ambaye ndio chairman at the moment, ambaye anaitwa Abey Abdishek na Abdullahi Bika ambaye ndio treasury. Wame misuse pesa ya society, wametumia vibaya. They are not even members, na leo members wameamua kuwatoa kwa Isiolo Central Farmers na wakafanya uchaguzi mpya na wakanichagua mimi nikiwa kama chair lady ya Isiolo Central Farmers. Nina imani na hao na wako na imani na mimi, wameniamini, wameamua niwasimamie na kuwafanyia kazi kwa haki, usawa na umoja. Na hapo na mimi nimesema nitawafanyia kazi, nitaleta changes, nitaonesha ya kuwa hapo Isiolo Central Farmers ni ya kila mtu ambaye alikuwa member of Isiolo Central Farmers. Mimi napiga asante hii cooperative tangu sisi tulijenga 85 mpaka leo hatujaona hata hii mambo ya kusema anashaguliwa watu. Tunakuta watu tu wameandikwa, wale wengine wametolewa, wengine wameandikwa, na hakuna hata mmoja anafaidisha sisi. Kwa hivyo leo tumefurahia. Sasa tuko kabila 5 Isiolo. Tuko kabila 5 Isiolo. Yote imechaguliwa watu wawili kwa kila upande. Kwa hivyo hii sasa itaenda na haki. Tunafurahia uchaguzi leo kabisa. Na bado tunataka kuongeza wajue ukuje juu kabisa watusaidie. Tumefurahia. Ninachoomba serikali itusaidie, ingilie kati, kwa sababu kuna viongozi ambao walikuwa wanaongoza hii association, hii sako, na walifanya matumizi mabaya ya kifedha, walitumia ofisi yetu vibaya mpaka members wakawa hakuna mapato yote wanapata ndani ya movement ya sako. Kutoka saa hii sisi tunaomba serikali ya Isiolo County, kutoka governor na director of cooperatives pamoja na chief officer for cooperative na minister for cooperative Mr. Mongela, na waomba sana tafadhali muingilie, muswing in ile mtusaidie tuweze kushika asset zetu zote vizuri ya Isiolo Central Farmers. Na riboti yo igukorwo igitwe mweke wa gukorwo tugikiria kwa ndagika oronini, tugathi haraya tukorwo tugicokereria gukumenyithia mangi maingi.
Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ũngĩkorwo na woni wĩgiĩ tabarĩra citũ ndũkamaĩrĩrie gũtũmenyithia kũgerera ndũmĩrĩri nguhĩ kana WhatsApp. Namba itũ nĩ 0795 789804 0795 789804 kana email itũ nĩyo info@kiheotv.co.ke. Ewe ni wenderera we kawira kau gaku o investiire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moke magukua indo ciaku ungika atia kana ungiambirie kumacaria na miguu ta njege tatengera kuria gwa Kimuma engineering system umere makuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials razor wire cia green na cia silver. Ni makoragwo na access control system ira cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote uguo wira ni muingi tawa gutinda kung'ang'ana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Duka ciao cikuria Nairobi CBD macamanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaborone Road. Showroom yao ĩ hau Nyandarua House ground floor. Duka yao ĩngĩ yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204. Duka yao ĩngĩ harĩa Gaborone Plaza ground floor number G1. Na kwa kuria Kasarani ni harĩa Max Plaza kũng'ethanĩra na Kasarani police station. Ona kana no macarie na thimũ 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitira wira waku na CCTV cameras kuma Kimuma engineering system. Twaririe Guru wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na uigirĩrĩki munene barabara-inĩ. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muingi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici-inĩ citũ Rwesambu nyũmba-inĩ ya Jewel Complex gorofa ya gatano barabara-inĩ nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM kana ũtũhũrĩre thimũ kugerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Nĩ wĩharĩirie kuoya ikinya mbere harĩ kĩrĩa wĩriragĩria gũthoma. Ndũgathĩnĩke rĩngĩ rĩu kuona Jewel Technical College marĩ haha nĩ ũndũ waku. Tũthomithagia kothi itiganĩte ta journalism and media studies nĩguo memerekia, hospitality management nĩguo rugi, cosmetology and beauty therapy nĩmo maũndũ megemainie na ũthaka, ICT, electrics and electronic engineering, healthcare and caregiving na makĩria moguo. Nĩ tũrĩ na thiomi cia nanja nĩcio Korean language o hamwe na German. Tucerere Jewel Complex gorofa ya gatandatũ kũrigania na TRM. No tũhũrĩre thimũ namba 0717 300 nĩyo 0701 300 071 kana no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo jewelcollege.ac.ke. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku.
Nitwacokereria gunyita ugeni kirekaria kiri tuthii na mbere na gukumenyithia na gicunji kia 2.2 kia a Kenya guku bururi-ini aria ni milioni 6 nio mari na mawathe ngurani kaunti-ini ya Murang'a ikirugamirira na andu matanyihire 23,000. Riu thirikari nene ni uritio kweheria igoti riria rikoragwo rigathikiirwo indo iria ihuthagirwo ni andu aria mari na mawathe niguo makahota gucigura na kuhota kugacirithia miturire yao. Niritana rikitio ni gikundi kimwe gia kwirutira kiria kirwagirira ihoto cia andu mari na mawathe. Are not favorable, they are not considered for that, and even in our offices where we go. With the help of Action Foundation, which is an organization which has partnered with us, is that we'll go a notch higher when it comes to issues assessing and even assisting our people who are with disabilities. So in this meeting, we are also joined with the directors social, director education, and also in health we have the rehabilitative department, which is led by the physiotherapy department. So generally the county is committed even to establishment and even fast tracking the Disability Act, which is in the process of development. Kwa ningependa kusema hao watu wenye wako na disability wanafaa kuangaliwa vizuri. Unaweza pata mama akona mtoto akona disability, unapata huyo mama anajichukia. Kwa nini? Sababu society imemtenga, na ikimtenga atasikia, unasikia labda wengine wanasema ati majina ambayo hayafai, wanawaita viwete, wengine wanaitwa hata majina ambayo hayafai. Kwa hivyo society kama ingeweza kuwachukulia kwa uzuri, hao watu wangekuwa kijipenda. Na hao watu pia wanafaa pia kukua wanakusanywa pahali pamoja, ili kila mtu anajua ati si mtoto wangu tu peke yake yako hivyo, mbali kuna watoto wengine pia wako wasi. Sasa huyo mwanamke anaweza kusikia tu ati ana furaha, anaweza toka na mbele ya watu na anafanya kazi kama wale wengine. The most common form of abuse is neglect. That is one, and also stigmatization. And then 3, in schools, we also realize that some of these learners are actually ignored. They are not actually given all the attention that they deserve. 3, we also realize that the allocation of resources for children with disability is quite low. So, and for that very reason, we realize that the farthest left behind in terms of education. Tugithie na mbere ni ati thirikari ni yambiriirie mubango wa kunora athami aria mari kambi-ini cia Kakuma na Dadaab kuria aingi ao mathomeire no ende matire na certificate kuria andu 6,000 matanyitwo gukorwo magicigwatira. Ruhonge rwa thukuru cia TVET niruo rugutambia mihango eno nao ni kuringana na Stanley Maindi murugamiriri wa RPL uria wongereire na kuga ati mubango ucio ni wa kumaguna ona niguo mahote gukorwo magikuria na makiaka kimuturire. The State Department for TVET, in collaboration with the United Nations Human Resource Commission for Refugees, UNHCR, have also signed an agreement, an MOU, so that TVET institution can assess refugee. We are targeting 6,000 from the refugee camps. We are targeting Kakuma and Dadaab camps, because you are aware many of them also ran away with the skills, but they didn't, because of the fighting, they don't have papers. I would mention that when we go to affordable housing sites, you find that the biggest percentage that you have, almost 2/3 of them, they come, they have experience, they can show by the work they do, but you find they have no paper or certificate to support that. So that is what we are coming to make sure that they are fully recognized and formally recognized, and their certificate can be used elsewhere so that they can look for opportunities more and more jobs on it. Giving those people who, for one reason or the other, they did not have an opportunity of attending the formal education, but they are really brilliant people, and this is why they are doing that very
good jobs that you see on the sites, on practice, and therefore now what the government is doing is just to give them that certificate to prove that they can be able to perform what they know. Na riboti yo nio tugukorwo tugitiriha nayo thiini wa Kiheo Kabiru Thaa Imwe maya na mangi maingi ciehanda wega thaa 3 ta uria megukorwo magikinyira metha itu ya mohoro ngatho cia mwanya ni tondu wa gutwihokera mathaa maku orondo mwe na gukorwo tugikumenyithia maria matinda makigariura hamwe na riothe makorwo manyitirire mwaro thiini wa studio gutigira no twamukira na njira igwete nie njitagwo Wangari wa Kimani mutwathiriri na njira ya ciiko etagwo Naomi wa mathutugia kariko cia ndawega thaa 3 gakwendithiria wiroreri mwega wa tabarĩra citu iria irathie na mbere.